ikaze kuri Mr. Sam Entertainment. Qatar ni igihugu kiri mu burasirazuba bwo hagati gihanye imbibi na Arabia Saudite, kikaba cyegeranye na Emirati zunze ubumwe z'Abarabu n'igihugu cyitwa Bahrain. Tugwaye ikaze kuri Mr. Sam Entertainment. Turebere hamwe ibigwi by'amakipe yitabiriye igikombe cy'isi kuva muri 2022, dore ko ikindi cyaherwaga mu mwaka wa 2018. Ibyo abenshi musanzwe mubimenyereye. Qatar ni igihugu gito cyane ariko kikaba gikize cyane bitewe n'amariba ya peteroli gifite. Ibyo byose bikaba byaratumye kigira ubukungu bwihagazeho ugereranije n'ibindi bihugu byinshi cyane kuri uyu mubumbe. Turi ko bikekwa ku Qatar ishobora kuba yarashoye amafaranga menshi cyane mu bayobozi ba FIFA kugira ngo abariyo izemererwa kwakira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi mu mwaka wa 2022. Iyi mikino ubu tuvugana yaratangiye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 2022, ikaba izarangira tariki 18 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2022. Iyi mikino yitabiriwe n'amakipe 32, ubwo ni ibihugu 32 byitabiriye imikino ya nyuma, ndetse akaba bizakina imikino 64 mu gihe cy'iminsi 28. Reka turebere hamwe ibigwi by'amakipe yitabiriye iyi mikino y'igikombe cy'isi. Niba ushaka kureba stade 8 zubatswe mu buhanga buhambaye zizakinirwaho iyi mikino ya nyuma, fungura link iri muri description y'iyi video, urahasanga ikiganiro cyiza cyane kikwereka stade z'ubwenge zubatswe na Qatar kugira ngo zizakire iyi mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Tugwaye ikaze turebere hamwe ikipe ku yindi mu bigwi yubatse muri football muri bihugu 32 bizitabira iyi mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Ariko niba utarakanda subscribe, please kanda subscribe ahangaha kuri Mr. Sam Entertainment. Muri documentaire z'ubwenge tubagezaho na entertainment muri rusange, uzajya ubonamo video nyinshi cyane zagufasha umunsi ku wundi. Niyo mpamvu tugusabye ngo ntugende udakoze subscribe, fungure n'akazogera. Tugwaye ikaze. Tugwaye ikaze rero turebere hamwe ibigwi by'amakipe yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi mwaka wa 2022. Tugwaye ikaze. All qualified team. Yes. Mu itsinda rya mbere hari igihugu cya Qatar, ari nacyo gihugu kizakira iri rushanwa. Igihugu cya Qatar, iyi kipe ikunze kwita de Malon. Iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka wa 1960, ikaba ari ubwa mbere yitabiriye imikino y'igikombe cy'isi. Ubwo bikaba bivuze ko itari yatwara igikombe cy'isi na rimwe, keretse wenda ikoze amateka ikitwara muri uyu mwaka. Ariko Qatar ni ikipe yitabiriye igikombe cy'isi ku nshuro ya mbere, ndetse ikaba itaragitwara, ikaba ikunze kwiyita de Malon. Aha ni mu itsinda rya mbere. Mu itsinda rya mbere harimo n'igihugu bita Netherlands, Ubuholandi. Iyi ni ikipe ikomeye cyane yashinzwe mu mwaka wa 1889, ikaba ikunze kwita orange, dore ko ikunze kwambara n'amajezi ya orange. Iyi ni ikipe yitabiriye imikino y'igikombe cy'isi ku nshuro ya 11, ariko ikaba itaragitwara na rimwe. Iyi ni ikipe y'Ubuholandi. Muri iri tsinda rya mbere hakaba harimo Senegal. Iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka wa 1960, ikaba ikunze kwita Lion of Teranga. Ikaba yitabiriye igikombe cy'isi ku nshuro ya 3, nayo ikaba itaragitwara na rimwe. Muri iri tsinda harimo igihugu bita Ecuador.
iki ni igihugu gifite ikipe yashinzwe mu mwaka w'1926. Iyi kipe ikaba ikunze kwiyita the three colors. Ikaba ari inshuro ya kane yitabiriye igikombe cy'isi, ariko nayo ikaba itaragitwara na rimwe. Mu itsinda rya kabiri harimo igihugu cy'Ubwongereza. Yes, igihugu cy'Ubwongereza kikaba gifite ikipe yashinzwe mu mwaka w'1863. Ikaba ikunze kwiyita the three lion. Ikaba yaritabiriye imikino y'igikombe cy'isi inshuro 16. Ikaba yaragitwayemo inshuro imwe. Ubwongereza bwatwaye imikino igikombe cy'isi inshuro imwe mu nshuro 16 bumaze bukitabira. Muri iri tsinda harimo leta zunze ubumwe za Amerika. Iyi ni ikipe ikunze kwita Star and Strip. Iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'1916. Ikaba yitabiriye imikino y'igikombe cy'isi inshuro 11, ariko nayo ikaba itaragitwara na rimwe. Muri iri tsinda harimo igihugu cya Iran. Ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'1920. Ikaba ikunze kwiyita Team Mary. Ikaba yitabiriye igikombe cy'isi ku nshuro ya 16, ariko nayo ikaba itaragitwara na rimwe. Muri iri tsinda harimo igihugu bita Wales. Iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'1876. Ikaba ikunze kwiyita the Dragon. Ikaba yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ku nshuro ya 2, ikaba itaragitwara na rimwe. Mu itsinda rya gatatu harimo igihugu cya Argentina. Iki ni igihugu cyitabiriye imikino y'igikombe cy'isi ku nshuro 17, ikaba cyaragitwayemo inshuro 2. Ikaba ikunze kwiyita la Libisserastre. Utu nickname. Ikaba yarashinzwe mu mwaka w'1893. Ikaba yaragitwaye inshuro 2. Muri iri tsinda harimo igihugu cya Mexique. Iki ni igihugu gifite ikipe yashinzwe mu mwaka w'1927. Ikaba ikunze kwita the three color. Ikaba cyitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 17. Ikaba itaragitwara na rimwe. Muri iri tsinda harimo Pologne. Yashinzwe mu mwaka w'1919. Ikaba ikunze kwita the white and red. Ikaba yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 9. Ikaba itaragitwaramo na rimwe. Muri iri tsinda harimo Arabia Saudite. Iyi ni ikipe ikunze kwita the green. Ikaba yarashinzwe mu mwaka w'1957. Ikaba yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ku nshuro ya 6, nayo ikaba itaragitwaramo na rimwe. Itsinda rya gatatu harimo igihugu cy'Ubufaransa. Ikaba gifite ikipe yashinzwe mu mwaka w'1904. Ikaba ikunze kwita Les Blues. Ikaba cyitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ku nshuro 16. Ikaba yaragitwayemo inshuro 2. Ubufaransa. Muri iri tsinda harimo igihugu cya Denmark.
iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1889 ikunze kwita Danish Dynamite, ikaba yaritabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 6 ikaba itaragitwaramo na rimwe. Muri iri tsinda harimo Australia yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1961 ikunze kwita Saxaros, ikaba yaritabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 6 ikaba itaragitwaramo na rimwe. Muri iri tsinda harimo Tunisia, iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1957 ikunze kwita Eagle of Qatar, ikaba yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ku nshuro ya 10 iri ku nshuro ya 6 ikaba itaragitwaramo na rimwe. Mu itsinda rya kane harimo ibihugu bya German, Budage, iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1990 mu mwaka w'igihumbi 1900 ikaba ikunze kwita Dage Mannschaft, yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1900 ikaba yitabiriye imikino y'igikombe cy'isi inshuro 19 ikaba yaragitwayemo inshuro 4. Muri iri tsinda harimo Espagne, yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1913 ikaba ikunze kwita La Loja, ikaba yarayitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi mu mwaka inshuro 16 ikaba yaragitwayemo inshuro 1. Muri iri tsinda harimo Ubuyapani ikunze kwita Samurai, iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1921 ikaba yaratwaye ibikombe by'isi 4 mu nshuro 10 yitabiriye igikombe cy'isi. Muri iri tsinda harimo Costa Rica, ikipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1921 ikunze kwita Lotricos, ni ikipe yitabiriye imikino y'igikombe cy'isi inshuro 5 ikaba itaragitwaramo na rimwe. Itsinda rya gatanu harimo Ububirigi, iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1895 ikunze kwita The Red Devils, yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 14 ariko ikaba itaragitwaramo na rimwe. Muri iri tsinda harimo Croatia, iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1940 ikunze kwita The Blazers, yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 6 ariko ikaba itaragitwaramo na rimwe. Muri iri tsinda harimo Maroc, iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1955 ikunze kwita The Atlas Lions, iyi kipe ikaba yaritabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 6 ikaba itaragitwaramo na rimwe. Muri iri tsinda harimo Canada, iyi akaba ari ikipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1912 ikaba ikunze kwita The Reds, yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 3 ariko ikaba itaragitwaramo na rimwe. Itsinda rya gatandatu harimo ibihugu bya Brazil ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1914 ikaba ikunze kwita Seleção, iyi ni ikipe yatwaye ibikombe by'isi 5 mu mikino 21 yitabiriyemo igikombe cy'isi. Muri iri tsinda harimo igihugu cya Switzerland, iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1895 ukunze kwita Red Crossers, iyi ni ikipe yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 12 ikaba itaragitwaramo na rimwe. Muri iri tsinda harimo igihugu cya Serbia,
iyi ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'1919 twakunze kwita the Eagles. Yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 12 ikaba itaragitwaramo na rimwe. Muri iri tsinda harimo Cameroon, ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'1959 yakunze kwita Indomitable Lions. Yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 8 ariko ikaba itaragitwaramo na rimwe. Itsinda rya gatandatu harimo Portugal, ni ikipe ikunze kwita The Selection, yashinzwe mu mwaka w'1914 ikaba yaritabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 8 ariko ikaba itaragitwaramo na rimwe. Muri iri tsinda harimo igihugu cya Uruguay, akaba ari ikipe yashinzwe mu mwaka w'1900 ikunze kwita Le Castre. Yatwaye ibikombe 2 mu nshuro 14 yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Muri iri tsinda harimo igihugu cya Ghana, yakaba ari ikipe yashinzwe mu mwaka w'1957 ikunze kwita Black Stars. Yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 4 ikaba itaragitwaramo na rimwe. Muri iri tsinda harimo Korea y'Amajyepfo, iyi ni ikipe yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro 10 ikaba itaragitwaramo na rimwe, ikaba yarashinzwe mu mwaka w'1945 ikunze kwita Kubigwi Warriors. Turabashimiye cyane mwese mwitabiriye igikombe cy'isi n'abagikurikira mwibereye iwanyu. Tubaha n'ikaze kuri Mr. Sam Entertainment, babwira ngo ibintu bimeze neza cyane. Tunabashimira mwese mwakoze subscribe. Aya ni amakipe wabatwanyirije yitabiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ndetse na stade zizacyakira. Twaba twabakoreye video ibigaragaza neza, igaragaza stade n'ubuhangange zubakanwe hariya muri Qatar zizakira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Turagushimiye cyane nawe ukunda ruhago. Tunababwira ngo mukomeze kuryoherwa n'iyi mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Yes, muri make iyi mikino yitabiriwe n'ibihugu 32 bizakina imikino 64 mu minsi 28. Ibi bihugu bikaba bigabanyijemo amatsinda agera ku 8. Yes, aha ni incamake. Amatsinda agera ku 8 niyo azabamo andi makipe azakomeza muri kimwe cyo8 na kimwe cya 4, hakabonekamo azagera ku mikino ya final. Yes, itsinda rya mbere harimo ibihugu bya Qatar, Ubuholandi, Senegal, Ecuador. Itsinda rya kabiri harimo Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran, Wales. Itsinda rya gatatu harimo Argentine, Mexique, Pologne, Arabia Saudite. Itsinda rya kane Ubufaransa, Denmark, Australia, Tunisia. Itsinda rya gatanu Ubudage, Espagne, Ubuyapani, Costa Rica. Itsinda rya gatandatu Ububiligi, Croatia, Maroc, Canada. Itsinda rya karindwi Brazil, Switzerland, Serbia,
Cameroon. Itsinda rya munani ariryo rya nyuma, Portugal, Uruguay, Ghana ndetse na South Korea. Yes, aya rero akaba ari amakipe 32 akaba ari mu byiciro umvigera ku 8. Yes, akaba ari byo bizakomeza bikaba amakipe azakomeza muri kimwe cya 8 kirangiza. Turagushimiye cyane rero, ndakwibutsa gukanda subscribe n'andi makuru yose ari update kuri imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Turi entertainment. Yes, entertainment. Andi makuru mashya yose n'udushya twakiranze muzajya mugenda mubibona kuri Mr. Sam Entertainment. Fungura link iri muri description uhita wasanga ikiganiro kikwiza kuri star 8 zubatse mu buhanga buhambaye zizakira iyi mikino hariya muri Qatar. Turagushimiye cyane. Thank you for watching this video. Remember to like, subscribe and open bell.